Sisaqhubeka nama-exponent properties, lona ngo-part 5. Uma ngino-4a to the power 2 no-b kune-bracket to the power 3, ake ngenze isibonelo nizobona kahle. Uma ngino-a ngimphinda ngo-b to the power n, impendulo engizoyithola ngu-a to the power n ngimphinda ngo-b to the power n. Ake ngiyenze isibonelo esengathi silule nizokwazi ukusibona kahle. Uma ngino-a ngimphinda ngo-b to the power 3, ngizoyenza o-a ngimphinda ngo-b to the power 3 abantathu naba. Uma sengiqedile ngizobahlela ngonina. Ngino-a abantathu kanye no-b abantathu. Ngizobabhala la ngaphansi o-a kanye no-b ngibaxazulule nangiqeda. Lana ngizoqala ngo-a, ngizothi a ngimphinda ngo-a ngimphinda ngo-a kanye no-b ngimphinda ngo-b ngimphinda ngo-b. Sengiqedile ukubahlela ngonina. O-a abantathu kufana nokuthi ngino-a to the power 3, o-b kufana nokuthi ngino-b to the power 3. Sengiyathemba ukuthi senibonile lana ifana naleya phezulu, sixazulule ngokufana kodwa kuhlukile lokho esinikwe kona. Ake sibuyeleni esibalweni sethu. La ngino-4a to the power 2b to the third. Bese uma kunjalo ngizoqala ngo-4, konke ngizofaka u-3, 4 to the power 3, a squared to the power 3 kanye no-b to the power 3. La kuloko enginike kona okusema-bracketini ngaphakathi ngifake o-3 phezulu njengoba isibalo sino-3 le phezulu. Bese ngizoxazulula ngokuthi ngiqale ngo-4 inombolo. U-4 to the power 3 kufana nokuthi ngino-4 abathathu. Ngizothi 4 ngimphinda ngo-4 ngimphinda ngo-4 bese ngithole impendulo. Uma ngithi 4 ngimphinda ngo-4 ngizothola u-16 bese ngithi ngimphinda ngo-4 futhi impendulo engizoyithola ngu 64. Bese lo a squared to the power 3 sibuyela emthethweni yama-exponent. U-2 ngizomphinda ngo-3. Impendulo engizoyithola lana ngu-a to the power 6. Bese lo b engimtholile la akaxazululeki, ethi ngitshentshe umbala. U-b to the power 3 uyohlala njalo ku-b to the power 3. Ngiyathemba nibonile. Ngiyabonga.